Lijep pozdrav poštovani gledatelji. Nedavno je u Donjem Kraljevcu održan okrugli stol o seoskom turizmu kojeg opterećuju brojni izazovi. Kako seoska domaćinstva koriste poljoprivredu kao temelj svoje turističke ponude, pa tako i biodinamiku, koja ove godine obilježava 100 godina primjene. Seoski turizam dio je ruralnog turizma te povezuje turizam i poljoprivredu. Poznatiji je kao agroturizam. U SAD-u i Europi nagli razvoj doživljava sredinom 60. godina prošlog stoljeća, a u Hrvatskoj se počinje razvijati nakon Domovinskog rata. Kontinentalna Hrvatska, obogaćena brojnim zelenim ravnicama, brežuljcima, poljima, blizinom rijeka i jezera, poželjan je kutak za odmor svima koji se žele maknuti iz gradske vreve i osjetiti slikovitost i mirnoću sela. Pa možemo slobodno reći da se u Hrvatskoj seoski turizam dobro razvija. 2019. smo imali registrirano samo 150 smještaja kada govorimo o komercijalnim smještajnim objektima na OPG-u. Danas ta brojka prelazi 560 objekata. Samo u 2023. godini mi smo imali rast kada govorimo o smještaju na OPG-ovima 42%, u dolascima preko 59% u noćenjima. Ta činjenica zapravo nam daje za pravo misliti da se taj segment je prepoznat na tržištu, da gosti vrednuju segment smještaja u domaćinstvu i na OPG-u. Gostima i domaćim i stranim nudi se autentičan doživljaj starinskog ugođaja na selu, uz lokalne specijalitete spravljene na tradicijski način. Jedan od niza izazova s kojima se suočava seoski turizam jest usmjerenost razvoja turizma u primorskim i dalmatinskim krajevima te sezonalnost. O tome se raspravljalo i na spomenutom okruglom stolu održanom u centru doktora Rudolfa Steinera, koji je još 1924. postavio temelje biodinamičke poljoprivrede. Kada je riječ o Ministarstvu turizma, dva su zakona zapravo koje reguliraju poslovanje seoskog turizma, Zakon o pružanju usluga u turizmu i Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, no izrazito je važno spomenuti da je Ministarstvo turizma u prošloj godini donijelo novu strategiju razvoja održivog turizma, kojoj je glavni cilj rješavanje osnovnog problema hrvatskog turizma, to je sezonalnost i neravnomjerna raspodijeljenost turističkog prometa i upravo u tom kontekstu vidimo seoski turizam kao jednu ozbiljnu priliku koja tu može zapravo napraviti jedan veliki ozbiljan pomak upravo u razvoju kontinentalnog turizma, upravo u smanjenju sezonalnosti, poticanju pred i post sezone i u turizmu sve se više traže autentični proizvodi, zdravi proizvodi, ljudi sve više pažnje posvećuju zdravom načinu života. Upravo je ruralna kuća za odmor kao dio OPG-a Mohokos, smještenog na jednom od najviših vrhova Međimurja istoimena naziva, prvi i zasad jedini objekt privatnog smještaja u Hrvatskoj koji je dobio europski certifikat Ecolabel u rujnu 2022. Garancija je to da svi proizvodi i usluga odgovaraju najvišim standardima zaštite okoliša. Prostiramo se znači na 1,8 hektara koja je u ekološkoj certificiranoj proizvodnji. Imamo na imanju 200 drva šljiva, 85 kestena, 60 starih sorti voćaka, znači kruške, šljive, jabuke. Imamo vrt od 2100 kvadrata na kojem se proizvodi povrće koje kasnije nudimo našim gostima za doručak, ručak i večeru jer smo kao OPG dužni pripremati hranu. Znači, OPG je registriran 2016. godine, ali mi smo od malih nogu praktički vezani na poljoprivredu i znamo kaj je znači ekologija. I u 2016. smo znači počeli primjenjivati ekološke standarde na OPG-u i to smo uspjeli certificirati. Iza toga 2017. se rodila ideja da bi mi mogli nešto za, kao ja velim, penziju napraviti neku kuću. To je moj san više od 20 godina bio i išli smo znači 2017. u realizaciju. Preselili smo jedan objekt iz sela Glavičani na Banovini. Tu restaurirali smo, malo smo prilagodili i završili smo objekt 2019. Tek su u kolovozu sljedeće godine dobili potrebnu dokumentaciju, odnosno kategorizaciju ruralne kuće za odmor i počeli se baviti turizmom u ovom mirnom dijelu mjesta Pleškovec, među pitomim brežuljcima. Sve, znači, materijali smo
radili, ekološke materijale smo ugrađivali, sve štedno, boje su bile na vodenoj bazi, sve, vanjski dio su prirodne smole i tako da smo praktički više manje i reciklirali. Cigla koja je unutra korištena i vani za pločnike je od tornja crkve u Svetom Juraju na Bregu i tako. Skupljamo kišnicu. Prije 2 godine potpisali su ugovor o suradnji s centrom doktora Rudolfa Steinera iz Donjeg Kraljevca, te su počeli prelaziti na biodinamičku poljoprivredu. Biodinamička poljoprivreda je u stvari najstariji način uzgoja hrane koji ima svoje standarde i Demeter certifikat kojim se označuju biodinamički proizvodi je najstariji certifikat koji postoji. Osnovan je 1928. godine i predstavlja nadstandard ekološkom načinu uzgoja hrane. Ono što je bit u biodinamičkoj poljoprivredi to je poštivanje tla, korištenje preparata da bi obogatili svoje tlo. Znamo da ako biljka raste u okruženju u zdravom tlu, da je onda i biljka otpornija i zdravija. Primjenjujemo pripravak 500 i 501. 500 je znači, pripravak iz kravljeg roga, to se na jesen prije miholja se puni sa stajskim gnojem koje su znači kravice bile na slobodnoj ispaši. Napuni se i zakopa se u zemlju. U zemlji stoje do iza Uskrsa, onda se to vadi i taj pripravak se može primjenjivati. Znači, šaka pripravka ide na jedno 60 litara vode. Tada se koristi na način da se mora aktivirati, sat vremena dinamizirati, odnosno na jedan način određeni miješati sa vodom i tada se aplicira na način da se prska na zemlju. Suprotnost preparatu 500 je preparat 501, to je takozvani kremen iz kravljeg roga. On se prska po biljkama i to se koristi od malih vrtova do ogromnih 1000 hektara velikih farmi koje ima po svijetu. U Hrvatskoj imamo nekakvih desetak, možda i više onih koji su certificirani u Demeter certifikat i jako puno hobista. Ovaj 501 je isto za poboljšanje okusa voća i povrća. Ostali pripravci od 502 do 507 se stavljaju u kompost koji isto samo izrađujemo, a pripravke dobivamo od centra Rudolf Steiner. Sredstva za zaštitu bilja ne koristimo znači mlijeko i soda bikarbonu, koja je na bazi koprive, preslice, ti preparati, s time se može znači prskati. Grupiramo sadnice, tako da su jedne druge štite i jedne druge hrane, sve se malčira sa travom koju kosimo na imanju, tako da ne moramo niti zalijevati, znači ne treba kopati, samo se malo s rukom izrahli jer glista i mikroorganizmi naprave svoje, pa orahle zemlje. I dok šljivik na imanju imaju već 20 godina. Prije 2 godine su u suradnji s Lagom Međimurski Doli i Bregi otkupili hektar zemljišta da bi posadili 85 sadnica kestena. To smo ih sadili u suradnju jer smo mi socijalno osjetljiva destinacija u suradnji s Udrugom za autizam Pogled iz Nedelišća. Mi se baziramo na edukaciji i na prenošenju znanja na mlađe generacije, tako da organiziramo i razne radionice za vrtićke grupe, školske grupe, srednjoškolske grupe i sad ćemo i održavati praksu za studente. Radionice za djecu održavaju se posljednje 2 godine, kao i one za zakapanje rogova te pripremu biodinamičkih pripravaka. A da su vlasnici ovog OPG-a uspješno povezali ekološku proizvodnju sa zelenom turističkom ponudom, govore i njihove nagrade. Zlatni suncokret u kategoriji Turistička seljačka gospodarstva dobili su u studenome na svečanosti dodjele nagrada Suncokret ruralnog turizma Hrvatske za 2023. A nedavno i prestižni svjetski certifikat Good Travel, odnosno certifikat dobrog putovanja, razine 3 s oznakom platina. Jedina je to ruralna kuća za odmor kod nas, koja je zadovoljila svih 60 kriterija provođenja prakse održivog upravljanja.